ragazzi della Roma, Mertimone, Mugno in Jarna Decale, potremo scegliere di Timoria, Mazza, Dominica, Proleta, Alevrà, Dolcina, Sauli, Principe, Giaubi, Evol, Arre, Kinati, Val, Leo Timorie! Spremendo risultata l'ultimo di striscia sarebbe il premio vicino alla ricerca scelta legale.
stopi gotovo, stopi na njega. Ajmo van, ajmo van, ajmo van. Evo, imam ja sredinu. Čeka desno. Bravo, Vika, ne laufa, Vika. Bravo! Noge! Tako je! Halo, ne i tako posamezno, Stipe, že dvakrat greste posamezno pa ispadete brez veze. Snima! Okej! Znaš! Jure! Arba! Evo je naša. Mirte, točno žoga. To je zdaj upak, ti si ne upak. Ja, brać, Jure! Provanje boki! Dobro, ne trebamo to.
Dobro, dobro, malo krajše, ajde, nema veze, ajde. Tvoja Juri, tuki. Moment se pa pojavi. Druga zona, gotovo! Ajde, Messi! Ajde, uključite ga, Mina! Messi bliže!
Čvrsto bliže!
konec prvega polčasa, tekme 21. kroga med nadaljevanjem, kot kaže brez sprememb v začetnih enajstiricah. Za Primorje Martin Dobnikar, Proleta, Aleza, Končina, Zavnik, Pričipe, Žalbije, Nod, Arve in Falk, Prigoti pa Gabriel Cekančič, Gotovac, Urin, Kremerovič, Ilič, Nešić, Čekić, Pavić, Ljubić in Majin. Roka, no! Igraš, ne hodi naprej. Greš, ja, greš! Milane! Desetko šeka! Goto! Pa! Ajde van! Ajde, Goto! Ja! Bravo! Ajde, Kalina! Lete! Čeka! Na žobu vidite se Prvi karton na srečanju za domačega igralca, šešlo 27, Arve Jonan.
Bliže, Bure! Bure! Ma vidi, 3 se vidi kad je vodara. Hvati se! Ne probajte malo, no!
Speriamo che conosciamo Carlos, insieme ecco Luca, che ha 5 stelle, quello che ha 5 stelle, sono senza studiati Jacopo.
Vojna menjava v moštvu Jadrana, zapustila sta nas Filič Dolen, najštevilko 10 in Mišljica Žarjanko 9. Zapustila sta Peter Ousu, igralčenko 21 in Nik igralčenko 28. Še kad treba skočiti, treba anticipirati. Alo, ne sme pasno, varovanje. Sam, Njegova, sajde! Bravo!
Pausa in fase, dice, demo la pausa! 30! Sulla destra, Salvatore! La destra lega di Paolino, Suganovic, Edri, vediamo quindi la destra in forza in Rosario, la pure la prima Domicar, l'applauso subito amico, Rino Pala, si lascia il consegnare, Luca Baggi! Dekani so pravi Veneljani, Vojima so Sofila Jurman Tilen, Kačiko 97 in pa Demiri Alvin, Kačiko 20. Iz igre pa sta odšla Galina Erik, Kačiko 99 in 11 Aniseja. Rumeni karton pa v zadnji akciji za domačo ekipo in sicer za igralca 612. Rimči 5 milijona podjete okoljenja Slovenija.
Čekati!
Ostani ako se nema se vraćate se kod imate 70 godina. Druga žoga, tebi! U tem trenutku konec srečanja 21. kroga med Cremone Memurija in pa Jadran Bekani. Po 90 minutah 2:2 in sicer sta za domače zadela Bona Proleta in pa Jure Žavmi. Tekmo so za Kadorov uspešna, primerno večina.